Bah Geroge B Lyngdoh, MLA ke Umroi Constituency, Bhoi District Nohprah, plie ke solar power energy, lani ke sustainable energy solution, Kyrdem PHC Bhoi District, khnang bakani ke jaka jingsumar, kanum ktah, jinglip khah kading elektrik, kam shakri paidbah jong. Ye kini ke solar power energy labu Kyrdem PHC, dak jing lang jangka sarkar jela, bat ke company belatip kumka Selco Foundation. Jom kini kita lihat tu bentuk segi subcenter di jumi, di badan hakelik. Di Nohprah district di jumi hibrah kue kita lak berpendap, but kita yuk saat ni subcenter kita bertemai sini kan konstituensi di jumi, kue hibrah umkti, but kue hibrah Nohprah. Di kini subcenter kita bertemai kita bangin nang yuk, pada kalian juga sarkar uklah plie itu bisa, kalau aibor yang berbun bak kita kita di jumi Shillong kita berangkat kamu jadi shakri kita berpakar, but hantam kan yuk nak semua kita berhambiang susu. Na kementah ni gedong kita. Kuat berpengaruh ni ke jenok seniang di Selco Foundation. Shillong kami juga rakyat mengar di jumi. Nak bagi kita Shillong setek la mentoy. Na kementah ke terkesai di jumi. Berpendali pek kita ke mesin terkesai. Kiba Shillong kami jumi ke baju. Peran kami ialah ni ya ke terkesai nak kementah beliau yang kamai gaji di jumi. Terus katu kiba peran kami nak kebatir nak keti. Andre, kena lihat pek di mesin batir dekat kini ki mesin ke ada ke Selco Foundation ke bayar dekat borski kalau ki ke banangwa ban ai bor susu bang yo man pumi susu kambon kusai ban kham ai susu ke jimun toy bat abai ski na ke mentaj juki rumba ki jingtrai ke makarpa ki juki ki songo yang Selco Foundation ni songo ki nongelam ki jumpi ban kham tam yang tim ki jumpi wala yai Bhoi District ki brokoi apa ko jilam ti ju dia mechu but I could play dia mencuri by kemudian di badan ini, but in health department he brought away. Da kajington jogani ke sustainable energy solution kini ke jaka jingsumar laweng ye ke jinglip ding kanu kapor. Ketika solar power energy kalau pensuk ye ke jing terekam bat jing mentoy shibun ye ke center bat ye ke paidbah ke bawan ban sha sumar kini ke center. Kini ke sengi la don ke kong memorial timong na katanak district medical report ke Dr. Ruth Marak medical officer Kyrdem PHC urang ba Shillong ke Kyrdem ba pi mukim ke kong meba risk cam shangpliang project coordinator Selco Foundation ki Asha Aganwadi bat ki paidbah ka Shillong Kyrdem. Panel lada fipet chikinong kendong kadam shibun ki jing nak kebentak elektrik teng kawan ktah ka jing tray kam jong ka PHC lani ban ai ka service ka babiang nak kebentak ka PHC andre long ba ka jing ai jong ki ka solar power na du bakilai thu ki Selco ka yarap shibun bangi kermen scam ba ka jing yo jongi baru ki PHC hapo CHC PHC hapo Bhoi District bagi sub center kiyo kini ke solar panel kan long sha ka jing mentoi khnang ba naka facility la ni naki PHC kila ban ai ka jing kershan na ne ka jing tray ka bakham ba bakan nok ta ya kanu ka jing wet ha ki nok kendong ki jongi amar ka jing bom dan jong kalat.